toi whata alofa whafonga anga nei e tātou paanga e meisi alo tātou a tinu i le nei fo i aso whaai u o ngā luenga le nei vai aso e usi mai loa lau whafonga s whapoponga nei o tātou tala mai Samoa i le au nanga lau loa bei. I se pepa o whamtalanga i peontu ina mai e le pūlenga o whalpui pui ua whaali ai e to as fulutasi i la to o tuli whaasalanga to ese i tānu malala e awhi ai malinta mai ta istoa lua na mawhaiona whaamunia ina e au ongai ni au ongai masini whaona po nei po computer ina ia mawaiso la to malamala maanga ina i tu ainga masini. O le nei o onga na whaatu pene e whaapotonga tu spasi tau loa Samoa po le Samoa Qualifications Authority ai na whaatau tai e le company e le sample na whaatino ina o onga nei po le Samoa Stationaries and Books i le whaamoemoenga ina ia mai ai fo le taimi e tuli ai whaasalanga i lātou nei ai ua maua sa lātou malamala maanga a wā lava le whaa au ngā ina o nei masine e pe o na tele ina mana o mia i au nanga ese i to tono le atunuu. O se ulua i taimine nei e pe o na apa mai ai le SQA ina ia amatalia nei a o onga tāua mo i lātou o tuli whaasalanga mo le nau ta inga le pūlenga o le whale pui pui ina ia mai ai fo le tuli ina o whaasalanga o i lātou nei ai ua maua so lātou to mai e sa ili ai lava i lātou a lātou ngā luenga e tau sia i o lātou ainga pe a uma ona tuli a lātou whasalanga. Walipo tia mai e nisi o ofisa whaasala lau i le whaamaonia le restala ino se tasi o company e pe ona whaatu ina i Samoa lea e lātou te whaatawhao ina turisi mai whafo lea ua whaingoa ino le Samoa Royal Tours i lalo le suafo le minister o whaato angam whainga whaiva i ala aulia le mali atoa le ua te apolata e vau Schmidt. Sa te ena maa losi ala auli sana whaatala noanga manisi o ala leo, ia le nei tūlanga ina wafsiringia o ia. E tusa le nei company e pe ona ngungulu ai nisi o pisi nisi tau tu risia Samoa. Le ana nginga i o le nei company, o lo i aisa so o tanga le minister o whaatoanga, i lo na whaatu ina, mai leo tūlanga e tala whengai, leo tūlanga. Pe i tai na tali la auli e whapea o le nei company o lo whaatu ina e nisi o tangata pālota, a lona i tū maa lo. Maona alo, ai le o ia e pe ona iai tua i ngā wawhai nei. Whaalia e la uli e whapea, wa lewa na whai efsota i ngā lona i tūmalo. Whapea se tasi o company wa whai ngoa ina le Travel Focus. Le ana lato au mai al toa tele o se tasi o malanga i o antu toa lua se lau. O tangata mai saina ma Hong Kong e pe ona malanga mai leo sa o mawai. Ma o loo iai le wha moe moe malanga atu sa vai. Le nei au malanga. Au le itoi tu ua le atunu i le amatanga le vai asfau. Na ia ta ua e whapea wa sidia ma le sfulua tau sanga le tootanga. O le company le nei, malona i tu maalo ina walisi na atu whanua i saasina. Le asa fuafua ina isfaltani maalo e fausia i nai. Pe itai o lea wa mai alfa mauninga. Initially po tiolo restala ina le nei company. I lalo le suafo le afionga i ala auli. Ma o la tauti u te whai, o le whaata whao ina leo turisi, e malanga mai whafo, e peo na whai ngoa ina le Samoa Royal Tours. Leo lo tu fesili ai pea nisi o pisi nisi la tau te whaata whao ina, ia le tele o tangata ta whao mai whafo, pe o tala whea ngaire nei whainga, po le nei tūlanga, e peo na whaatu ina ile nei company e mi stau whaatoanga, e leo iaise leo le whala poptonga, o tangata ta whao mai mo mai whafo, po le Samoa Tourism Authority. O le tala muli wa le talia al whaamisinonga maawalunga Samoa tarsanga i pe tuina atu. E le loia sile le maa loe ala i se lato tarsanga te ena po se strike out motion. E ala le i se tangia se tasi o li isa avea mo mamalo le malo le sunga ia i tu au chunya ale. O le tangia le sunga i tu au o sana su e pe ono fina wina. E lana lo ia e whaasanga le in matanga luenga leo. Fale pui pui, ma le ola toi fota ina. E tu sa i o le whai unga se e tasi sa avea mua. Ma komisina o leo. E pe ono whaamuta ina ilana tautua mai le matanga luenga. O le fina wanto le lo ia i tu au i le whamisinonga mawalunga. E ala le tau sanga le nei al lo ia sile whapea. E le ta tau ona talia al whamisinonga mawalunga. O na ua lewa ona mai ale taimi. Sa ta tau ona whaaulu ina atu ai. Nei tau sanga. Ai na fina mai le tu ale lo ia sili. O lo whaonga ina
I ai le vaenga o le sulafono o ta o le Limitation Act e pe ona whaavaina mai le tausanga i tasi iwa fitulima. E le Italiaina le nei talo sanga il whamsinonga maawalunga. Ma whaia i lole whai unga e te tongi lava i tu e lua tau o ala tau mata upo e pei o na tu inantu i lumo le whamsinonga. Whawhanga le atinu whapeapa anga masani le loa pei o nisi nao mea lo tupu i le nei fo i aso le asfarile le nei i te tono shau tātou o atinu ia e manu tele ina lava le anga i atu whai unga le vai aso i tiutem whai valo o whianga iai tātou toi whai loa i le aso ngā fua le vai aso fau tō whāsoi fua.